travanj 1993. godine, evo, ostvaruje se. Muslimanske ekstremne snage ne poštuju potpis, ne poštuju Vensovinovo plan, ne poštuju dogovor Mate Bobana i Alije Izetbegovića, ne poštuju Hrvate na ovim krajevima. I evo ponovo danas počinju određene sukobi na širem području ove srednje Bosne. Imamo određene dojave, ali to su neprovjerene informacije o ubistvima pojedinih još Hrvata na ovoj regiji i do provjere javit ćemo vam to. I evo nas u 19:10 sati na punktu ovdje na Kaoniku. Razgovaramo sa zapovjednikom ovog ovdje punkta, gospodinom Marićem. Recite nam stanje stvari ovdje na punktu sad, koje ste upute dobili u svezi ovom situacijom. Evo ovako, malo je bilo puškaranja naokolo, neke muslimanske ekstremne snage su napale okolo naše položaje i sad smo mi ovdje. Ne preporučujemo nikome da se kreće po ovome putu, jer nije bezbjedno, iz tog razloga što se puca sa strana, sa područja Merdana gore, i tako da smo malo više u pripravnosti. Moral, momci, baš... Na nivou, na velikom nivou, na nivou. Svi su momci spremni, čekaju svoj zadatak da obave. Koliko će se obaviti, a vjerujem da će se obaviti uspješno. Hvala. Nemo vidjeti sunce ovdje, brate. Vraćaju se gospodin zapovjednik sastanka sa dogovora. Već 30. Odlazim na strane da pokušam vidjeti gdje je dobra pozicija, što se dešava na onom dijelu koji se može vidjeti. Evo dio Merdana. Ali vrlo brzo će biti Bucovača slobodna. A mislimo i drugi krajevi time. Prije svega mislim na dio općine kao što su Pezići, Rovno, kao što je Dvor, Putiš, Merdani, Kačuni. Samo nešto... Šta ima, kako je? Zovemo neko radi. Ovo je Busovača u 21:30 časova 15. travnja 1993. godine. Vrijeme je kritično. Travnja 1993. godine. Rat, kako smo juče pošli komentirati, je počeo na širem prostoru Novi Herceg Bosne. 15. travanj je bio taj dan kad je trebalo početi kao dan navodne armije BiH i evo to je počelo. Trenutno dobili smo podatak da se na Rovni 4 naših bojovnika
da su poginula Petrović Miro Špura, jedan je od Milinovića iz IDG-a najvjerojatnije i jedan Marinić, može biti ili sin Alojza ili sin Stipe Zoran. Vidjet ćemo, to ćemo vam ustanoviti točno. I jedan iz Jajca. Tijela trenutno se ne mogu izvući jer su naši po ukazateljima ušli u Rovnu, pa su napravili sad oko Rovne crtu svoje obrane. Evo upravo prolazimo u 21.30 pored kuće sad pokojne Garapović, koji je izvučen mrtvač i nismo imali prilike ga vidjeti na ovim snimcima. Idemo sada otići u mjesto Hrvatsko, odakle možemo pogledati što se desilo na predjelu Ahmića. Ovdje ide Batinić, vozi nas, ovdje Drago i ja snimatelj. Šta imamo? Evo još jedna dosta važnog mjesta, Nateški, koje je na granici Viteza i Busovača. Ja mislim da u budućnosti Vitez i Busovača bit će gradovi pobratimi. Ovo što gori, to su Ahmiće. Čuju se u pozadnje pusnje. A gdje sad čuju pusnje? Iza Ahmića? Se sve i tuda je ono proizvodnije Ahmića gdje je ona bolan kako se zove ona farma? Koji farma je ovdje Kako ste vi vidjeli danas, recimo, Božo? Bilo kiloda poslušati? Meni po iz glavi nekako letio Božo. Cijeli dan sinoće, ne smiješ bolje prenite. A ovo čujete s ove strane, da? Čuje se, bila je i tamo zapaljena. Ono sad onaj što gori, ono je gore, ona rava gore, gdje škula stara. Pa jedno. Znači, hvala, evo, Ahmiće, konačno možemo reći spali, ako je to ovako. Jedno da nismo se mali ušli s ovih strane. Ma ne može nikako. Oni su svi bili u šumi, ispirali i džamije i škole i kroz bungalovom. Onda kod džamije im Ste mogli dnevno pratiti vidje, gledati, jesu? Cijeli dan smo gledali, onda i da kuće sam da ćemo šati. Svi su bili u šumi. Da to je sve naše. A imate informacije što se dešava u Vitezi? Ne znam, javljeno je kao ulične borbe. Javljeno ulične borbe i da naši idu kroz Kruščicu, korak po korak im zauzmaju. Kruščica, ja? Aha, oni su prošli, ja sam sad kad sam znala telefonu. Idu prema gore, kažu... Jes, kaže da se zauzeli. Prošli su, jes, čišćenje, idu okolo da se spoje sa ovim na Beziće. Naši, Da je s našu fizičku i uz Kovače. Kovačev. Ili ja mogu doći do Kruščice kako se ovo? Ne može se da. Ne znam, ja mogu. Da ti hoćeš na aut nafti. I opet staviti obodve, sve, i rezervne i sve. Dobro, to
ste se s njima u toku neći to odraditi. Ja sad odmah radim. Čim to odraditi? Odmah se vraćam da ti zove. Ja, sad on si misli da mi provingiramo tuđe. I onda zove kanjon, jedan loži i ti sad. Akcija to se vodi sinkronizovana i mora se poštovati onaj ko vodi, razumijete? Vi ste ovdje zajedno i vi nema dogovoriti između se ko kako kada ko stvari. To smo i radili. Mi smo dobro uradili. Kad god on vodi akciju, bilo sad on bio to čoker, sutra će možda biti alfa i šta ja znam, početi to tamo. Nema nikakvih problema, on se mora poštovati. Nema poštovati, nema, kad kaže prekut. Znači kaj, posao smo odradili, da nismo nikog svog ubili, što se tiče naših milicima i sredstva. Municije ima, samo treba je racionalno koristiti. Ne znamo nikako. Evo bio se ovim ovdje, bilo je ovdje policije, bilo to navija. Ali kad te zovne, kad kaže stani, mi stane. Vidite sada i ovdje, koliko je sad sati, 10, ja mislim, ja. 10, za 50. 10, ovdje do 12, do najdalje pola, jedan tu stoji. Jedan to odraditi, vi to možete. Uračio mi to, a bil valjalo ovako? Stvari, sada i cigara i toga, najdalje. Ti spavati. Pa ja. Sad znaš ko može ljudi? Nikad nije vrag vjerao. Tako znači govorili su se. Ja znam da ste i dobro čujte, i mora slušati. Neka to neka. Evo ti ruke. Opet. Svakog mora slušati. Vidimo se Reški. Dobro, ajde. Čuju se tamo na Viteškoj općini Pusni. Duž ceste prema Vitezu, lijevo tamo prema Vranjskoj. I evo polako napuštamo mjesto Hrasno, odakle smo imali prilike vidjeti Ahmiće, selo koje gori, čuti završne pusne borbe oko Ahmića i kažu ovi momci ovdje što brane da je srušena i džamija. To ćemo vidjeti sutra na snimcima, jer doista je došlo do rata, velikog rata ovdje na područjima ove srednje Bosne. Već oko 22:30 ulazimo u slobodnu Busovač. Evo podi koje auto naiđe, ali uglavnom sve ostalo je pusto, ljudi su u kućama, odnosno ljudi su na položajima, žene su u kućama i djeca. Sa člancem vojne policije, evo Željo vozi, Željo Komšić, ovamo dvojica policajaca, jedan je Ljubo, a drugi Jozo, Akrap i Jozo. Idemo na dio dole negdje granice Busovače i Viteza, dole sam rađe određene poslove, a pokušat ćemo evo večeras i u Ahmiću, imate snimke sa Hrasna, sad ćemo pokušati da vidimo što se u selu dešava. Želje reče malo da se danas ispakao kod dijete, kako i ne bi, saborci, suborci, ginu, zna se zašto se gine, skupa je sloboda i bolje je ovako riješiti nego da nas nema nikako.
mene, kažem, ko uzme ko šumu bolnica, ovaj nema nije. Pore si tamo sniri, ono, dva prije, leže, normalno. Evo, daj, bolano, vi Gustovljana, evo Gustovljana. Djeva, jer još ovi izbutovači ima onaj... Našo ti? Evo našo ovo. Dajte rapor. Dobro, u redu je sad sve. Zato onaj... Nema... Gdje sjedišta policije idemo prema selu Ahmić, selo koje je trenutno oslobođeno. Evo vidimo gore plame. Ovdje je reći selo koje je uništeno. Nije bilo oslobođeno, one. Vidimo malo plamin.